Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama ang ipaayray aw kan mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yu amin papagayam. Ti istorya nga intay warwaren ita kat pakasaritaan dagiti agabalayan. Kagurada ti tunggal maysa. Awan laket agpimpin na sagid da. Banag apagparparikutan dagiti anak da. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan da ito nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Orlando, anak. Apay gamin adito'y kayo pa'y lahang nga agnaod. Di pa'y lang nga ijay lugar tayo. Tadito'y nga rudmet ti ayan ti trabahok, nanang. Di mang sapul ka laangan iti trabaho ijay lugar tayo. Kasaritam ti asawam tagnaod kayon ijay lugar tayo. Agpada kami adito'y lugar dati ayan ti trabaho mi, nanang. Kan maysa, masikog ni Gina. Kat dito'y nga agpasngay, taas sidag ti ospital. Ay, ala. Awanan mabalin ko. Pangasyo, nanang. Anusan nyo pa ilang dito'y balay da Gina? Agawid kayon tulangan, inton malpas nga aganak ni Gina. Katalaa, anya nga rod ngay. Sige, agyanak pa'y laang dito'y ayan yaw. Nanang, agyaman nang takayat yu ti agnaad dito'y balay. Ay, kat anya nga rod ngay. Ag-anak kanto. Kat awan mang tanggad ken ka. Iso nga inayaban nak dito'y ni Orlan, tapno adda mang tanggad ken ka. Agyaman nak, nanang. Talaga nga minadyak magustuhan ti ugali ti amam. Sipod pa'y, saan kami nga kinkinawatan. Nanang, ano sa inyo lako man ni tatang? Kan pasensyaan nyo latan. Ay katanya nga rod ngay, kasta talaga ti aramida ka. Nang runa kat balay yu da ito'y. Iso asyak latan ti agpasensya. Tatang, pangaasiyo, tadi yu ap-apaan ni Nanang Laura. Tapno saan nga agsubli iji lugar ka? Nagkuna nga main, nga inayaban nyo pa'y laeng. At damot ni Antimaton niya amang tanggad kumakan ka. Ay na, tatang. Makumikom ni Auntie Tonya, iti pagtagilakwan na. Hala basta saan nga agar arami jay katugang am iti jak magustuhan. Ay, tatang. Pangaasiyo, tag kinaawatan kayo adwa. Agpakumbaba ka kumakan kwa na. Tapno awanan ti parikot. Iti anya agapong agpakumbabaken ko na. Pakawan. Tatang. Basta bagam jay katugangam, asan nga agar aramid iti jak magustuhan. Taamangan no mapagsasawak. Oy, Laura, nakaluto kan? Katuan. Apay kaskan ka asadot. Anya asadap? Kat no napanak iti uma. Napanak nagkali iti bagas ti kamute. Ta isupay akanin tayo. Ngamin, nainayon ka amapakpakan. Asos? Nagsao to'y nalaeng alakay. Akas la iso timang pakpakan kanyak. Uray man sana siyak timang pakpakan kan ka. Ngampud no matimbagak. Kotsi ka, Saan ka kadi apapakpakan ka da Orlan kan Gina? Sana balikan niya ka. Tadda umak apagmulmulaak.
Imbagla pagalaan mi iti sidain me. Day talaag ti pagkarit mo. Ngem si kangay, awan pa'y maitultulong mo. Ay, sumardeng kan, Rico. Nalang arudan, aggao kan tamangan tayon. Ay, saan ka akaraman iti linutok? Agluto ka iti sidam. Anya, nagalasan ti ugalem? Kasla balay mo da ito'y Basta agluto ka iti sidam. Ta saan ka akaraman iti linutok ka sidam? Nanang, sana na saya ati kasta. Paritam kit din ni Tatang Rico nga agsida iti linutom asidain. Kat no naglastog mat ita. Ay, pangasiw nanang. Makibagay kayo kan kuana. Salaan yu latano anya ti ugali na. Iti kasta, awanen ti parikot. Anya? Ay, jak lang maanusan ti ugali na. Naglastog? Awan nagbaliwan na. Lastog ide, aging ga ita. Nanang, Jak magustuhan ti ugali na. Kunamlan as sino la una yan. pangasiw ka din nanang. Liklikan yu kumati apa. Datayo lang ti adda dito'y balay. Ngam agap apa kayo kit din. Hoy, Laura, agawit ka ni Jay Lugario. Makaumat arupam. Isu lang nga isu ti makikita dito'y balay ko. Na, ha? Nagalasan ti ugali malaklakayan. Kunamla na sino ka adataar. Agawit ka kit din. Sanda ka kasapulan ditaw. No apay ngamin nga inayabanda ka dito'y Na, Ay, awan panunot mo at talaga alaklakayan. Ala, agawid akman langan. Total, saan kumot nga anak ti aganak? Ha? Makamukan amang patanggad iti anak mo. Adda kabsat ko amang patanggad ken kuana. Isu nga agawid kan. O di agawid ak. Jak agtatakkon diti balay mo adaan. Napimpintas nga adayo ti balay may ngam da ito'y balay mo. Ala, pumanaw ka nga rudan. Sakbay asumangpet da Gina. Jak kayat amaabutan da ka dito'y balay ko. Anya, agawid ni nanang. Nalabit nga da ni Jay terminal. Ngam apay, tatang. Nagapa kayo manan? Bayan yun nga agawid. San tayo matakasapulan dito'y balay? Unay kayo matan adwa, tatang. Kamakamak ni nanang ije terminal. Pagsubyam kuma dito'y balay, Orlan. Pinapanaw nak ti katugangam, Orlan. Isu nga agawid aklang nga di jay lugar tayo. Ngam nanang. Amom, Orlan. No agbayagak pa'y ije balay ti katugangam. Ang mga noan niya ti maarapid ko kankwana. No apay ngamin adi ka agking kinaawatan aya. Kano lastog mat di katugangam. Ala, agsubli tayo nanang. Kuna ni Gina apagsublian ka kano ije balay da. Da kayo titalken na para iti panagtanggad nanto. Ay, Alan ananang, agsubli tayo kuman. Pangaasiyo, tatang. Saan nyo kumanyap apaan ti katugangak? Ta isulaang matitalkak ang mga sikaso kanyak no aganakak. Isu ti mga iwan kanyak inton agpas ngaya. Saan ko amanamnama ti kabsat mo at tumulong kanyak. Gapot ama kumikom iti pagtagilakwan na. Apay, tatang. Maitidyo ka di ti masapulan na iti maysa nga aldaw. Tapno taktakan nyo iti panaglako na. San met ngagpatangdan Ay basta. Ti katuganga ti kayat ko amang patanggad kanyak. Gaputa na anos. Agkin kinaawatan kami adwa. Maawatan nyo? Isu apang nga asiyo tadiyon apaan pa'y ti katuganga.
Tatang, nanang, agsasarita tayo kuma. Mabalin ka ding agkapya kayon? Noan niya launay, di pagginginuraan nyo adwa. Pangasiyo, tatang, nanang, agkapya kayon. Awan matiga po na nga ginura kayo. Ay, no siyak, makigigya naklaang ditoy. Kat aramidak ti amin na trabaho, tapno awan ti makuna ti bumalay. Nga makangagaklatamot kadagiti jak magustuhan. Ako namlan asino akabaknang anje agsasao. Oo, makita yo. Nagalas ti pa nagsasauna dito abakay. At tatang, nanang, pangaasiyo, agkapya kayon. Rumwarton to'y apuyo, agpasngayak ton. Kasta ka niti ipakita yung kankwana nga ugali yo. Ay, Si kamot nga men. Sumanao ka, Laura. nauray si Kariko, agulibag kan. Nita. Liklikan yun ti agapa, nanang, tatang, tada kayo tinakababay ni ti kasta nga aramid yo. Ay, ang anay ko. Agsakitan ti tiyan ko. Orlan, agring ka. Orlan, anay ko. Abay, na. Aganag ako. Aganakan. Ipan ko ni hospital. Mabait lang. Inak isagana ti kotse. Hoy, Rico. Kuyugan nak. Mapantay di ospital. Surutan ta da Orlan. Ay, agin lalaing ka man ako nakakaon. Imbaga daya, surutan tayo da. Nay, hey, awang magayam ang mamalaklakayan. Kat surutan ta ida tamangi pantay ti masapsapol da. Kawas ni Gina. Mangipantay ti plato, termos, kantasa, apaginumanda, kasjay. Ha? Ala, ingka mangidadang iti danom, ta ikabel mo iti termos, ta ipantay di ospital. Mangisagana kamutan iti kape, gatas ken asukar. Ta siyak, isaganak ti bado ni Gina apagsukatan na. Ha? Ay, di ka agmulang nga kasta Aramido mong timbagak. Hay, kunak mano nalaing ka, awan magayam amom nga aramidan. Kataguray ka tagpampanunutak iti aramidag. Na, imbagak nga rodan ti aramidam. Iso nga aramidam mo. Nakadanon tayo dito ospital, nana, tata. O sige, bayada mong ti arkilar ikaw. Nay, apayasak ngay. Sika Nagalaasan ti ugali malakay. Di mo pa ilaitad. Sige. Bayadak ti arkilata iti tricycle. Nga magudwata Singirin kan tumatlaeng. Anya, Sakla ka di ti aggastaus. Ore sika malawanan. Basta bayada mong ti arkilata. Agoray tapay kano diti ruwar. Adapay laang ni Gina ijay delivery room. Ay, kunak no nakapasngayan. Aging ga ita. Di pa ila nagpasngay. Ay, hagulimag ka ditan. Sapay naglamag di tayo. Ay, awan pa'y sweater ka. Ay, awan bibiyang ka. Buludak man day ta kagay mo. Ore ta naka-sweater ka, mate. Ay, jak kayat. Nagkunagamin adi ka ag sweater. Sige nga raw, tagawi na kaon. Makamukan di tayo. Anya? Oo, hoy Rico. Anak mo di agpasngay. Ita, pumanaw ka? Malaminak nga raw. Ay, sige madlangan. Ipabulod ko to'y kagay ka. Ay, pabulod mo matlagayan. Ngam nagadupay lang nga artem. Naa? Ay na, suron ko niti kastoy at tao aya. Ala, mudto yun ta kagay mo. Tamalamlamina ka.
lalaki ti anak ta, Gina. Juan Orlan, nagtaor ti anak ko. Sapay ko ma, tababaan kini baby. Agkapyamot tanda tatang mo, kan nanang ko. Sapay ko, ma. Ala, panawan ka pa ya. Tay nakida kitaan di tarwar. Idi pa'y lateng nga trabi nga dada dita. Kasta ka di. Panawan ka bita. Tay nakitaan ida di tarwar. Ayabak idan ditoy. Sana bale, ta pribado mat asilid to'y ayan mo. Iso ama balinda adwa ti sumret. No kasta, lalaki ti apo ka? Maragsakan ak unay, anak ko. Ay, wen gayam. Ada kawas ni Gina pagsukatan na. Kanang yung kami iti daduma kasapulan yaw. Wen nanang, agyaman nak. Mabalin ko nga ti sumrek, baraw. Uray sa klaang ti sumrek. Adya si kalaong ti sumbrag. Ay, siyak ti sumbrag. Bawal idya o nagtilakay akaskan ka. Ala, umay kayo. Intayo iti ayan da Gina, kan ti anak mi. Laura, isaganam dagiti nateng. Tay bulong ti marunggay. Taparcheck tay duwa nga upa amanuk ka o. Tagaawidan da Gina manipod ospital. Ay, wen ala, ingka nga roden partyan. Ta isa ga anak tinateng ama inayawn. Malanga raud. Aguray ka, Rico. Mabalin ka di nga kapiatan. Iso nga rod anasaya atin ti panakisaritakin ka. Takayat ko asantan nga agapa. Ta nakababain mat nga agpaiso. No kanayon tang agap-apa. Si kantumot nga, men. Ala, santan nga pinabasol. Kat manipod ita. Santan nga agap-apa. Tane, adan aputa. Agtinulong dakit di ang mga wire. Ay, katuan isumat ti kunak. Kat manipod ita. Aginawag tan iti abalayan. Tapno may mayataringgain. Wan isumat ti kunak. Wain abalayan. Sige, abalayan. Manipod ita, abalayan ti awag ta, iti tunggal maysa. Nay. Adanda Orlan, abalayan. Kutsi dalakit di dayta nagsardang iti batog. Mala, inta kitain abalayan. Nya pag-isaw, nakalututan. Dayta lamanganan ti aramidon tayaw. Nay, isuda nga agpaisaw. Sige, tayo nakubay ti apo. Hep. Ay, di mo ubaan ti aputa. Siyak ti mangubakan kwa na. Di ka nagdigos anya, agat asok ka. Ay, wala niya. Agat asukak, ta nagpartiak iti manok. Maragsakan na, gapo iti makikita kada kayo. Tatang, nanang. Nagkapya kayo ka din, nanang, tatang. Ay, wan, anak ko. Sakti nagpakumbaba. Iso ang nagkapiya kaming. Saan mo tan anagubsang tisong bat ka? Ta naka-amerisak, anasaysaya at no makikapya akin kwa na. Maragsakan kami unay, nanang, tatang. Gapo iti dayta, agsilibrar tayo. Ay, apag iso. Nagpartiak iti dua manok. Nakaluto kami. Dayta lamangan ti aramiden tayaw. Ay na, nagsaya atin nga nukasta. Naragsakak para kada kayo, nanang, tatang. Sapay ko ma, tagtultuloy ti panagkapyayo. Ay, win barawk. Gapo iti apo may. Nagkapya kamin kini abalayan. Kan agtinulong kami ang mga wer iti apo may. Agyaman ak unay, nanang, tatang. Naragsakan day ti abalay. Taawanin ti agap-apa.
Kamaudyanan na, nagkapyan dagiti agabalayan. Kasapulan ti panagpakumbaba, respeto ken pinnateg, tapno naragragsak latta ti pamilya. Ala, sapay la kumata agpaay nga inspirasyon ken pagispikuan kada tayo daytoy nga istorya. Nga iti pamilya ayat ti kangrunaan tapno natalina ay latta ti panaglalangen. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti maysa manen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.